Ura, praznici. Ali što je s ruksakom? Pokazat ćemo 3 koraka za izbjegavanje rujanskih neugodnih iznenađenja. Izvadite sve iz ruksaka. Sva blaga, sitnice. Ponekad ne želite znati što vadite. I istresite sve mrvice. Korak 2. Operimo ruksak. Mekom spužvicom uklanjamo svu prljavštinu, prašinu, nečistoću. Peremo iznutra i izvana. Ne zaboravite na džepiće, na leđa, na dno, na remenje. Nakon čišćenja pustite ruksak da se dobro osuši, ali ga ne stavljajte na sunce. Kad se ruksak osuši, zakopčajte sve otvore, patentne zatvarače i gotovi smo. Tako si joj se ispričala.